E kublejan made EP waro ki pralog ki was nyau suk wo up e ki kubor wo pala how new channel ki kubor wo pala ki wa kwa open nyau chapin ne gajan made wacha kem ka wi Kynthai ka wali pausan snem irta neida wa mkt ko open mo I drop ya ukurim yongka dei wa bo ha ija wa baam ulan rus nem katu te tons dangi chiki kubor kawi ne ki Kynthai ka wali pausan snem irta da cha kem ko hapala neida wa mkt ko ubo da I drop wa he bor ha ija wa baam ukurim ko yo bakla kleu we de le ko kamte lan rus nem kate ka Kynthai da tip pertu ya ka kam ka Asha Suresh kawana ka chnong sathi mandiram wa hamina chil hajan pala hapo kanong ba kerela da cha kem ko hajrong ka ujor wa da ida ukurim yongka wa da tip pertu kam usathish wa le phau pras nem irta uwana ka chnong thiru wananthapuram weisa ukate hapala kite ki arngut chikurim da yabia ki ha usnem ar hajan ru we dasa ki hapala kite ki arngut dasa ki hayung ka Asha we ne te wan dasa wagi hejing sakhiat usathesh da chem chitom uha ikhi ikre yong o namo memu hoi ki hoi kre u tangwa na do was dang u wo le da ka ice cream business das dang wo per ka business yong o das dang ko wo ku we ha usnem ar hajar khat ar usathesh da thet yung o de yong ki hi hapalakat katkam ki ujor wadayo na ki pulit da ong wa kate ka Kynthai da yama yatim ko wa usathesh hajrong ki problem wakhian wadoy ki wamrap wamsap ki wamto uyama yatim kamte ki por dang lai ki we usathesh das nyau pher we das nyau ngia o ha ibor perkhat perdain kam jo le ha imet iphar yong o hajrong ite I problem namo ikjut u dalai ucha ki doctor we ha ka medical examination ki doctor da ongki wa ye uman neida wa duna chini u kamte da di da wai u he yeto wa iduna chini tangwa mem usnyau hoi namo usnyau chai u hadin wa da di u yete da wai le kat wa kamte nado ubanai September yong usnem ar haja arpawi usathesh da yaj uwo bamja hayung we da chem uwa da raps nyau hoi namo da raps nyau chai nyau nang u we da sdang uwo subasi ya ka kurim yong o kamte da pha tho sabut u ha ka pralok ka kurim yong o boy wa bo da wai ka kurim u ha ija wa bam u ini da penman ya o wo tho sabut u da o hi dei wa yarap ka pralok ka kurim u usathesh da chem u wa ka kurim u ka Asha da bo drok ko ha ija wa bam u I drok wo pengia ye bor perkhat perdan ye met iphat yong o we kate ka kurim u da bo ko ye te ida wai man ka sngi na do usnem ar hajar khatsan usathesh da chandur u le ye te ida wai wa bo ko ha ija u dei wa yarap ka paralok yong ka kurim u depte ujor u cha ki district police chiruk wa ki sabut wa byang kam ki dur wa ki video wa yo una ki CCTV camera katkam wa ong da ki pala police hei por wam mu1 u chayung le kate ka kurim u dabo dawai ko ha ija wa ka depteli e ko ya o cha office tangwa hado ka tem pu mu che I wanei idaw le kate ka Kynthai kamte katkam wa khana da kate ka Kynthai da ong ko wa uti u kurim ko memu e u yi yaka na iwayo una ikhi ikre yong o da ong ko le wakat iwayo uda e ucha ki wa hayung hasem yong o wa cha ki payu chanrang yong o we kam wa man kate ki pulit dang tho ki ya ka YouTube barabne cho te da che I waro wa kate ka Kynthai da le ko kamte ne da wa chrai namo wa herungu ko ya ki wa hayung hasem ukurim yong ka ne da kat wa yo ule da e ucha ki wa hayung hasem yong o we mem u e u yaka kamte da bo ko de da wai namo I drop wa he bor khnang wa yo smart yap u hado kat wons nyau ma we nyau phala wada ka kurim ule dang hun bai ko ule ya o kamte te du kini don hi ki khubor ki wa kwa open nyau chapin ne ga chanmet yi ki khubor da boy chwa kut e ku play ya pi waro nyau ba ham da mu ya subscribe your new channel khanang wa yo pten cho phi yo yi ki khubor wa phala he kiten panar khu play chbor